narar oskolanı kögüläçiler eygelerin teriyi bolar. Bigi bu kihengi kepsetibit, tümüktür kepsetibit, alampa uskustva ıstatiyatın sübbe biri suyaga kaydak köröbütüyden kepsetebit. Biheka bugün kıt tallar. Andrei Savinov, filosofiya bilimin doktora, professor, ol eliten öreğunna, Valentina Grigorievna Semyonova, filologiya bilimin kandidata, boloror, biheka kıttar Sargılana Eremeevna Noyeva, filologiya bilimin kandidata, biheka kıttar Gavril Gavrilyevich Androsov, poet, Российской Федерация Suriyatçıların soyuğun çiliyene. Biheka manna bağlar. Sivtse Vasily Yakovlevich, kidde du? Sivtse Vasily Yakovlevich Köstübet. Köstölligebit. Художник, скульптор, Россия художниктарын союзун члене. Харайданова Елена Ивановна, художник-оформитель, Россия художниктарын союзун члене. Ханна көстөрүй. Сөп бар болуқтақтар. Оннаттон Гаврил Гаврилович Петров, художник-живописец, Россия художниктарын союзун члене. Ханна көстөрүй. Gavril Gavrilevich. Bu Gavril'den sorup kine du? Gavril Gavrilevich var bollakına bu kaba halısta. Срегин эпитим кетелер уже. Хорошо. Да, этер он чёркак күйдер. Аиза Петровна Решетникова. Аиза Петровна көстөр, да, ата көһүнне. Köhünne söp hetikidikçe bugün onna atıttar emiye manna oluqtoq aftardar pedagogtar bu kayıskalarından üleliyip jonnor onnaton bu ayar tutar jon ülelerin sengeren körör ister jonlar cebeylerin sanaların emiye etiyektere den bihigi erenebit onun otton cebihigi bu kepseti bitiyer bugünkü kepseti bitiyer manlık ıyıtıları turorabıt. Onnottun barı bu ıyıtılar tula eppetirge, eppeti ıyıtığını koruydarı tobuluğga olonnottun ülelibet. Alampa beyte 15 yıllara öttüger manlık ıyıtıları turorabıt. Kanlık sürünnek drama, orduk jonu sergegleten saydı öttünen tuhanı ağalıydı. Onutton bihigi bu dramere bolbatak ayımını diyekbitin söp. Kanlık sürünnek ayımını orduk jonu sergegaleten saydı öttünen tuhanı ağalıydı. İkis ıyıtıta körbütü kördürür, bilbeti billerer, töhe sakalı suriyatçı bar bolla den ıyıtar. Ühüs ıyıtıta saha beytin tılınan üyereği oluqtoota do den ıyıtar. Onna de iskustva körünleriger üges oluqsuyda do den. İti 15 yılanlara tör ıyıtıktarga cebihi bugün koruydarı tobuluqput. Onna tinnetton beybit sübbe biri suyağı olur jonlar össe ıyıtıktara beybit. Sübbe biri suyağı uskustavağa deti törü tüges tutuhulluğuta köster doden kolubra. Onotton manne kepsiyatçı oskolalar bağlar hin ülelehe heccer basta künü bagdağ alampa atınan oskola, muzikalne oskolalar, manna doğurduğu ansambl, ünkü ansamblın halayatçıda, Valentin köstü künü kozluğu köster jeti itinne miye eppette hiyektere. Onotton bihi biligin bu kiyen Egyahatton koyar setiminden kolubran nüçalı tılından taksıl pidebide bollarotton bihaka bilgin aras omuk barata kıttın sebete onuqa bihigi bu atın omuk uskustovattan bihigi uskustovat bu koratılagı diyen kolubra ıyti turorabıt onna saha uskustovatıgar teoriya bar bolla do töhe sayınna kanlık solu tutuharı diyen kolubra tinnik
ыйтылары турурабы жауанна кепсетибитер киребит туаққа бардыгар оттон тирах амбастыкынан бияка философия болар, онан жабиһиги кепсетибитин сагалырыгар көрдөһүөккайын Андрей Савичтан баһалыста Андрей Савич колбон эйигин истебит. Ütüye gününden boldun, Jorakiye boldun bugün gün. Ya öte alampa diyen hakağa günde at bollar. Ulakan üdde akıyken bari hava bırakan ete bitkinen baran yüzden bilbettere bu çakçı olu çulaki olduğunu min ayakta gidiyakın bakarabın tuğuk. Tabari bekke bilaga tüddüğü rahtağız yangut bu bastaki andoydu heriyitin 12 andoydu heriyitin ikkardıgar Avrupa'ya hüddâ hüstâh bülhübüye kayıskatı veskâbiste egzistensializm diyen. Otom Martin Heidegger, Albert Camus, Gabriel Marcel, Jean-Paul Sartre diyen ağıtlar otobarı bekke bilaga kistağıydı. Göre bu bihi kihibit bu kayıska bülhübüye öskenin yine, össür bülhüsken yine bu halkaları turur bu kihi olur. Arasıya Allah çok kay bastıkında diyecek yaptım ağrabın. Olgunamatan ki ologon jilga tete bilan toron noro jilga katılır bolladı. İnnegenen hayırda ki huwa min borose yakın bağırın çakçı hulutçu ulhan ki tören yüzken borto trubarandı diyor tören yüzken bak bita. Olgunaman ologo hüddâğı rahanete toyde takka olkem haydüten tahamına kince haydak tözgür kıhtara huwata. Onu tekini beyten ağanın bekke bilere bulugun ambaran beytine tütten hüddâğı hüske veli hammi hatahuta diyenet yapın bağırabın. Min öset yemetu dehibi dinge diyeri kini ulakan hüyene bulu ıvelik dihanı. Bu hüdarı söylettine bilgilen yon döttüne öte bilgin kinne össeverata dihanı toyde takka Hakay makjolga temi hüddâh itettinen kodda hıgarakan bu Oktober Bilüsyetin kenne heveske bula soloktan bütün kenne aspıt kuhagan oloktan bihige teymet hangolokka kire biddiyen attan doğuk bağır okulun tiyerel gembaran hangolokka kiren baran olokput jinga çakçıta übüter hanaviter ingeligine hıllağalle ingenen bir tergedla akşa uğraş bir tabakayita halağalı. İncegenen alampa tahemgar bihi bilgin olok ırağı hıcabit diye hangi bilgin. Ondan bu alampa tuhanan kapsiti var bita hüdda ve sügey. Kas bildi ki nehanata çakçı dağını haka aymak inniki keskinin kenge tergahan ambit diye hangi bilgin. Onun içi barin bu Allah'a hangiler itildi bit hanağa tuvaktene. Bu kanlık drama kihini ordu kuyuska hayn khanda qayis khanan drama khanda qayis kategar kihi ordu kuyuska haydari diyen turur but itigin wallana tuwaqtem wallahi ayim yiga diyen haydar khulba kasibi tijigine mehna var otte hava khaduk toyta khakene dramanu oloq tuspa tutaret lora khandın bara ayim yiga tuğ aptar beyten hanatın bu haçı kolu bira eten kodratiri pullana kini dramanı mandığı dürete. Aptar beytin türü hanatın ağaççıga maltaççı etiye huaktağ diye. Bu ağaççı beytin öynen hanatından tümük ketiyen keliyaktağı diye. Ola ta dramanı kini bu John Herge öyün hanatın kamnatar ülleter nima kurduk görürete. Ona mihana var ki yaka bu literatürağa drama olak uğratim yesenirler dihandi. Ya ondan kapsiti yapıp olladı. Kapsitini taminitini hal yapın varımın eder hana hüdda albaq onu takas bir diyetiyor hitihila hayımcıla oleni varımın. Allah'ın padı bilgi ve biter tönünler bit olarak hayan dağını tönünler takbetler hakaymak keskide kengen Kengir kıyaktakken bir benim tuspa onu kanalak. Aha, Andrei Habuska Mahtal, Andrei Savic bu sabinat biheka bu Respublikaga lampavetler tümsülerin общественный tümsü bir emye aktivnay çiliyene bolar. Ondan da bilgin bolana alampanı loh de biheka ületen kamnahan bütün uğran beren nauşnay ülelerin bütün bu alampaga anabıt Valentina Grigorievna Semyonova, пожалуйста.
Тарабыларың, тан бұл қасты күндәқнаға интерехіне тепсети бола тұрар бұғылақ. Мен өйдірбінен Изабелла Александровна табыманның биенналіні төтіріттен бағар бұта, оңыруын бағар бұта бір әмі онча ғыл болы бұғылақ. Ондан ол олыққа керен әреріне, мен бұл териячылары әғірді дейбен. Тон Андрей Савича тетін мен хүрдәғын бігері ехеттім, кірдік тағаны тон бұл алампа, тон күн бүгінігер ұтты біге олық бұтығар, жағық бұтығар, жайар қықтақ бәға болаға де, бігендекі бітігер дағаны, күн бүгіні олық бұтығар дағаны, негін ұтты бігекенені тапталар, әттін нехекені атын өртіп бақ болақытына, кем өрі тұтой деққам. Ол да болырыттан хим бір анимпадиста проныпқа тұры-тұрытын тәрәхіндер болалар, хлору басқығыняға, бұл Мария Петровна Неймохова, әметтен алампа түмсі, ұрықко, білінге, хастабын қытарықты бұл әме литературный салон ұтары олар. Валентина Григорьевна, эти атын зугар арары эн зугун араксан қалла, бахалыс тоқолбон. Хеп, же. Мен бұланы білбәтім ұтты бұманлық биенналеті қайдақ барарын бұйын неке тоқтарғытын көрбәті кәпсетелерге теркейін күттіс патағым. Енеген ұттын арахатты біле тақылады бітіду, тоға бітіду дехана дияққа. Енеген амын бұлағына тоқта дияқпын көйін қаябаппын дияққа. Мен түннөрүттөн бен диссертация бар дияққам. Бұл алампаны Отан хақа народун аныгы эстетической өйін санатын түріттәтші демін бір түхімеғі анан тұрабын өлі бәр. Онын кенеттен театральный эстетической көрулерін мен онына көрбітім. Олантан бағар кіратық кепсияқтын сеп болу. Тоқта демін еті әйтіларға мен маннықчен әкпеті тұта берерім қаддара ұстық байы көрдік. Оныттан Анимпадис Иванович Сапроны баттан хақа литературный өйін санатын Хаңаттан идейный эстетической көрулерінен байыттаға де. Кенеттен Анимпадис Сафронов эстетической өйіғанататтан народ түрәбіт народын эстетикатын сабыдыланын өтін өскәбіті диркақтақ бұд. Кене айымнеларғар түрәбіт народын духовной, этической, сыннастыры көстебіттері. Ол күрдік теріс кенені алампа үйреға ден шөбай кенеге ләқте. Ол алампа үйреға ден кенеге тер кенені хақалар этической осколаларын түріттәтшіден аттыр. Онны келін кенете айы үйреға дені айбыта, оннаттан тирәқ ақылап бұғытнан бұл алампа айымнеларын туғамытам. Анимпадис Сафронна бұтты білен тұрар кене бұл кәрі тұғынан өйді білін, гармония тұғынан жөре денете қоғаннақты, кәрі тұғынан, жөре тұғынан, Тон биһиги кини бейтин айымнилар гәрәл бәхті құрый бұтта дияққа. Оны тейкис күрдік кини эстетическай өйіғанататтан бейтин тұс опытығар әме олығыр бұтан. Ол күрдік кини бейті драматитті театры териячи, драматург бұғытнан бірді ғалбәқ ұстатыян құрый бұта. Тан осайнан кенеттен отуча ұстатыятын биһиги кини айымниларын толыр құмурынығар болан бечәттетен тұра бұд. Омтан аңарын кереңе кененеттен бұл литератураға, искусстваға анаммыт ұстатыялар болалар. Ол дағаны хенатта кененем, Георгий Прокопьевич Башарин, театральный боллага ди бастыки театральный критиктен онна цена искусстватын теоретикатен аттабыта. Кырдык тагына кине курдук очолорготтан атын киети челбак ыстатыяны ана менен бу вопроска хурыйбыта хохпага боллага ди. Аны ордук статьяларын көрөк бүтүнсө битимеха эриеллер Кыйга ептен атынан ол күрді кенеті искусства, театр ден тугуй кенет тоқтығылағы, драма ден тугуй, хақа театере, хақа хуриятчылар оны кенер солталара, сақалы драма, нентендері. Бұл білен тұрар ұттан бұл түрәбіт нұрукка, Абдулнұротығар анынан сұрылы ұттары кеққа, оннаттан сценическое искусство, бастакы теоретическое үлелері болалар. Оттан ете искусство ден үлетін Бихинне диссертация бреметариян аспыты, манутта кини бу искусство денеттен эстетический көстүү болар денетер. Оны кин мен хамы кыланнай сами сүнге денеттен бу манны керени кихибейтин илитинен оңорон тахарар ден манны кини этер булади, бейтел манны музыка, эти картына ден кини этер. Оны то бу искусством
кихинеттон үрдеттерин этер бу театр туһунан кини статьялары көрдө бу театр ген кихи сон сахасытар күйүн хугуннарар театр кең эйгенет ой ологотта кеңник көрөргө этер денетер белдетер кинет холобур трагедияны бетер буллаги бунры кутталлах солор көрөн кихи көңүлө кеңир күйүрер саната кынаттыр денетер оны тикин искусство бу итер оны сырдаттар аналын эме белетир оны тикини куругаттан бу искусствотон кихи духовный культурантын байытарын оны кинеха кихиттан бастын качестволарын итерин эме этен турар онутон кини эстетикатыгар кем тух Александр Николаевич Островский хабыдала эме улахан дияка хөб онутон Александр Николаевич Островский ыттан нуча драматургия нуча бастын драматура нуча национальный театрын төрүттәчите онан баланы Сапронов кини тон искусство көрүлергер эме кини улахан солталагатем тон алампан театр ден тугой оны кини тохталага ден статьяруттан театр тахаматтан бут народ үрәгәттән сайтыттан тутулуктах тенетер бириттен буллаганы театр бу народы культуратын сайдытын тон эмек көрдөрәттен кини этер онытын атын народтар бу театрга кинер аралжыя реболбакка сыннана оллыкка йөренә сайта келелләр тенетер тон алампан этер Анусына театр буланы то борстой жон интерехин учоттуктах тенетеринен кини бу борстой Островская терин курдуга метер бу театр денеттен нурокка ананар денетер Островская метер де атын проза поэзия эмнелера үрәктәх чаңадан хорулларды боллактарына драма борстой нурокка ананан хоруллар денетер аны көтөрөттөн Сапронов сөбүләһен турыныттан бу биһиге көрәчүбүт кинеттен хөччылыханны бул культурага тел искусствога хөччөстәлеген быһытынан бу бастакы турары эмнелер бу тохты хүрдәх күрәннәх драматизмнах эвтер тохтылыгын күлүләх ту истинейләх ту күстә характерлыктарына да денетер оннан көрдөх бүтүнө буллагынан онон дагы көрдөх бүтүнө кинетто бу көрүлөргө оттон буктенетер тон народность онна демократичность принциптеринен халайтар бүтүн этих бүтүн сөп оннан кини табы драмага онергасынага турарыгар арты соролана халахан денетер четенне минара халбакты токтоме бите болгунан баран наха ухан калым оннан тикине драматургияга ме статьяларда демитеме эттибит оннан кини бетин иртебиллерин эме күскө турор бутта ол курдуготтон литература бу литератураттан ологу оюлан көрдөрөгөр бететтен эме уртынемаларда тенетер оны литературный образдарда картыскага түспө курду болуу хоктактар денетер оны бу типический көстүлөрү сүһен ылыкканада денетер онна отто бу тыннах образдардан аяктарында да ден кенетер оны теппетин маған эмет Андресовичеттен драма кин сүннетте кимде декке болбат кыларыян турар кыржык болуктак денетер онна идея чөпчүрүллы хоктак манна көрөчү агачы бейте сыям келехтехтен кини этер оны типтан агитационный кини пьесалары эми критикелер оннан бу народ ологун жигнехти көрдөрөр айымнылар исторический материалда быхытынан ологуду көрдөрөлөрүн быхытынан кинилер оттан тохтук өр үелех болохтарын сөп этилер денетер оны театрга киниме халбакты гүлләби ки боллади практиктаган болорун быхытынан кини тобу бихе репертуарны кризистех питенетер оттан арахати билинги даганы күнгө эме бар проблема боло диханы быгыннан бу мацал төттен хуак тенетер өйөбүл хуак стимулирование хуак тенетер оннан бихиги боллаган эме бу усрана эмелерга субъективный сыгыннах бите ол кини бихи курибу путен энде курдуготтан ночалыйта кинен предвзятое мнение денетер негенан хайдара айымнены качествотнан болбак карьери суруйбу кихитнен эме көрөбүттенетер оны тиби конкурс терияка энгенженотон тын билигин даныме актуальный курдуготтан багаханаларын кини эттер онан боллаган отта кини Акка театрын, драматургиятын, табу айбыт, анимпадис, Сапронов концепциятын хүрін балағынетларынан демократизм, народность, онна реализм бол бұта ден этех бітін сөп. Оннан театр бұны народ олығын көрдеғір өқтәқ, кені культуратын үрдеттеқтәқ, оны толкуйдурға өреттеқтәқтен кенеме үрдәқ әлбәқтік әме әппетер. Онан кені әме дағыны бігеққа сақадырым түргетін түреттәқті бол бұта.
Онна национальный театры Онан буллагына хатта кини бу кере тухунанда кере тухунан ан бастакыннан дехпитин себинду искусство холтотун тухунан бу норма төгүн санатын ураты костюм быгытнан ан бастан кини жоху курдук суругунан үлелери суруйбута оннотан кини үлелери тибечеттемиттер онна таха драматургията культура искусство тахайдытыгар эметтан бедерин бетин кылатын киллер бите онан оттан биһиге ана алампаны томбу хаканаротун аныгы эстетической өйүн санатын түркәче ден сурукка бичекке киллерәче ден этихбитен сектер ден митбүттүн Валентина Григорьевнаға мақтал тугу кәпсияқпыны дебіде гынан баран де тоқтағаны бұл тема бұтығар оттотуғар бүтінні де әргетчі барда. Нон халғы білеген бұл литература ға керебет литература теория дейд боллақ бұтына бұжа үйерақ бұғытынан үйеретен чинчен әрер Саргыланы Еремеевна бар, Бахалыста Саргыланы Еремеевна Колбанобот. Үтө күнүнен күндү алампат аланыгар сүгүрүячилер, онна бу сака тылын, литературатын, культуратын тугугар бәлерин саналарын уран үлели хиджар бутатта жонугар сергетигер. Та мегин бу үчүгөй багайы терәһиңетериңерен ыңыр букытар мактанабыт. Та онна тохчене текпин багарабыт. Опсайнан алампа Анипадис Иванович Сафронов алампа сүз сыланыра түтүгер эппите барыта олус белген дағыны тоғастақ. Олата сүз сыланыра түгер балаханья хайдағын, сақан аротын жаны сәргеті, бұл сүз сыланыра түтүгер саңа үйяға үктенер кеге, саңа олық атын формацияға үктенер кеге, өйін санатын тұғығар алампа долгуйбута, алампа тоқтық қағабы жаққамыта, белген дағыны наға актуаліне дегенігін. Ол қолабырын бұл алампа тұрор бұд бапыростарығар, бұл статияларға көстер, онына қолабырын титуақсен бапырос бар де. Сақа бәйтін тылынан өрәғай олықтауыта дуаде. Бұл білеген бейге бәйбіт наруаппыт тылығар, оны культуратығар, біліңе ұчаты итиге, біліңе хаңа көлуіне бесті алталақ, сәттелек оғалар, бұл ұча тылынан сақа серігер, сақа тығытығар олар өрелерелер, бәттебегес көһен қалылара, ұпсайынан аны 200 көлөнөнөн биһиги сахабыт тола халын калы доден. Онна сака театры көрөчүлөк болуу доден. Опсайнан сака литературата агачылак болуу доден. Этинник тухогус. Улахан дерин вопростарга халаянагалары бит. Алампа эти статьялары. Онан билген даган эти статьялар петерек биллелик, көстелик. Мен баланы холабырым бу багаһа Инстаграмга көрөгөйдер блогтарыгар бурят учата бусака учатын кытта кафетелерин көрбүтүп, аны опсайнан бу билинге кемге тыл, литература, культура уаны опсайнан бу маннык народун тугугар сырдатар үленен просветительствонан жарыктан бут жоннор наха даганы хепке үлелебиттер, хамсабыттар эбиттиеммин. Ол сүз сылыгар уларибатта болар эбиттиеммин сёга ханабдым. Тати просветительство ден тулы туттар сөп, той таққа бұ синчиячилер индиктен тутталылар. Бұ кемге бұ ота сырдаты ден боллаға де. Бұ хүрбеhe сүйе сағаланытыгар, сақа кейте, вераға суық сақа кейте, бұ саңа олыққа, саңа формацияға, олық укулаты олар етігар, бәйтен қайда жаханар, ойхенаты қайда болар ден, толкуйдан бұ алампа де бұ саха омук, онна саха аймақтен культурно-просветительской общество члены боларын бұғытынан. Нахалухан қамсағыны оңар бұд обществолар, онна бұ саха кехеттен олығын ұқылатын опсайынан қайдақ оңарыққа сөбүй ден, ол хананын халайтаранлар үлеләбіттер қамсағыттар әбет. Бұ жоннар идеялары, очотағы национальная интеллигенция, бұ народ тұмыс тұттар жона, бу саха кейде хайдах бу бәтен ологон оңостор батча улахан уларыйлар болбут кемнеригер ден толкуйдара бу маннык тугу концепция вескәбитигер вескәһинигер агалар боллага ди. Бу концепциялары боллагана такастаганы кайыскалак тетибит. Ол курдук бу саха аймак общество 3 сексиятыттан 1 сексията улахан сексията театрган Аллах әбит. Оны боллагана бу театр кинелер боллагана көннөрү развлечение курдук көрбеттер.
олата кенелер бу сырдатар нема курдук. Кихи өйүн санатын сырдатар нема курдук быгытынан көрөллөр. Олата очотоого сака кихитин үрага суок сака кихите айымнина ага олорбата билдер боллага ди. Кенди көрөн информацияны ылынар ди. Онду курдук кемгеми биһиги бу тиен келлибит сүүсүе аста робна билинги ычат көрөн информацияны ылынар. Ити Instagram болдун, TikTok болдун, ити YouTube болдун. Информацияны биһиги бары көрөн ылыналарабыт. Олата биһи агар туактан культураттан көрөр культурага көһөн төттөрү көһөн келлибит. Онан болана бу театр билигин да биһага олус туактак чаккабы. Жайыла хабит. Онна туактан теккабы. Бу театр билигин сакатыла тына калар, онна оголорго ордук корат условиятыгар үескүр оголорго улатан хер оголорго сакатылынан саңарар немалара сакатылын тына калар нема быгытынан көрүлгөн себептеханыбын. Колобрун мен билген бу театрга бу корат эйгетигер. Оган Аллах театр, оган Аллах сакалы спектакль суак темин хыналыбын сеп. Колобрун үнер көлөне театргар сакалы спектакльлер турбаттар, сака театргар оган Аллах сакалы спектакльлер турбаттар. Арай бу олонко театра онна үчө байды күлөлөһөр эбит. Олонко театргар кастаганы огого адаптированный сакалы спектакльлер тураллар. Ол ата боллагана бу алампа сүйсөланыра түтүгер театр биһиги обществобутер надалах тенеппите билигин даганы нахак туанна эбит. Аны туран болана сака кихитигер театр бетен ха чугас эйге. Колобрун сака урут көпкөрөки балаганын нихигер көмүлө кохогынер олорон эрен көпкөрагыс балаганга олон кохот таганы олон колурун истер, оюн кырытын көрөр, остория кехелере болалар боллага ди. Ити барта иммерсивне ишө багай били сахага чугас театр били ритуалга ingen тоған кири курдук чугастык ingen тоған кири болар. Ол театр культурата бу сахага чугас болан бу сака билген те колобрун олонка театрын наха чугастык ылынна дем мен сыналыбын хеп. Ол хем боланы бу олонка театрын үлетин кайгыбын она сыналыбын дене текпин багарабын. Онна бу информация, онна тыл бу кихи өйүгер санатыгар нахаулыхан солталагын бу очотогы национальный интеллигенция представительдери билбиттере биттен ити текпин багарабын. Бие колобрун туактентеллерди бу обществоны веритәчилер. Бастан аграрная информация ген бар ден, онтон индустриальная информация бар ден. Ол ата били сери оту оңору, аны таханан били индустриальная ген бите усайнан били хобот фабрика үлете хамнаха ден, онтон билген биги информационный информация кемигер олора буттен этеллере бит. Вертинчиячилер. Ол ата биги эйгебит барыта информация эйгете. Бу билигин колобрун бу театр даганы үлетин. Опсайнан литератураны даганы, саха культуратын даганы хайнарарга информацияны туханарга наха табыгастах кемкеллеген санабына текпин багарабын. Тоядака билигин YouTube билигин 3 саатта оготуттан сагалан көрөлдөрдө. Эти ан ситимин биги кинигене акпакка битерен ан ситимтен интернеттен тух бар надалах информация бутун агаяк кемихигер болок собутта. Ото боллагана сахалы контейнер хайнарар наха надалака биттиханы бу мен. Онна бу сака бетин тылынан үереге доктота дуоден алампа итытыгар итинник эппети берек копа биттен мен толкуйдубун. Колобрун сака бетин тылынан үереге олоктуругар бу информация немаларын бу YouTube, интернеты, тете огого чугас TikTok та болуун итини баратын туханыкка сөпөбиттенибин. Театры даганы, литератураны даганы арас топсайна саха культуратын тенитерге. Ол нахана дала хабит. Колобрун тонна алампа теппит бапрогар колобрун термин олоктоохуна да. Термини туттуу билген опсайнан кырагыс техник дене дияхпын багарабын. Колобрун мен литература веденияны веритер кихи боларын быгытынан билген колобрун биһиги бары научная эгега барын учалы суруябыт. Сакалы бэбит тылбытынан тоғара ондук сурую хуах, ондук сурулар боллагана канык таганы хорналга таксыбат, ити бэм наука кихитин быгытынан бэм ханабын үллестебин. Ол хем боллагана сакалы ага сака кихите
Билен тен анал үерага суох да боллар литератураны, театры, опсайна культуранын кирергер ки хәптә табыгаста информацияны ылбат эбит. Булан ылбат. Той дака наука лехтере ана менен искусствоведтер барын учалы хурьяллар. Кинлер той дака бечәтенер сиддере Ваковскай, Воз журналлар, Скопус журналлар барын учалы хурьяры дилер. Онны боллагана олох агаяк круг людей били агар ки агар журналлары. Онтан саха жона боллагана именно жабу алампа турорбут вопроха. Сака тылынан, бәтен тылынан үерәгә лохтата дуен. Бу театр тугунан, искусство, культура тугунан, литература тугунан үче байыртылар, сакалы дебигис таксыбаттар ден. Онан эти вопрос агас калан калар ден. Топсайнан алампа театр сүз саланара түтүгөр белетәбит ыйтылара барыта агас тураллар дияқпин багарабы. Олата кини жакчы бу народ тугугар ылжыбыт ханата, долбуюта, опсайнан дерин көрүтә барыта олус кыджык туқабит. Кең оны далахына қабит, иннеке докладтабыт Андрей Савич, Валентина Григорьевна оны кебелеті әтілер. Білген дағаны алампаны үйретті, алампа үйереген табырының тайы сөдағаны иннеке бітігер әбіттемі. Әтейбін темікті өкпін бағарабын. Саргыланы еремемнаға мақтал, бу оттон теория өттүн бихи билигин истеолору бут, халгы билигин Айза Петровнаны этим бастан Гаврил Гаврилиhe истехпет бу дебитим, эми теория эйгетиттен истебитту литература өттүн түмүктен кебебитту Гаврил Гаврилиев истеммит. Эбетери негнеқа, ча боллун Гаврил Гаврилиев Гаврил Гаврилиев биги литература өттүн жежинәхти билигин бейета ая тута хылжар кияка бахалыстан яка санагын үлестергер канна баргыны үтө күннен бир дойдулактарбын таттылуун олоктокторун республика общественнахын алампа ен аныгы искусство биенналита жохун өй санаат үлгете терилибитнен ытылдан бара сүрдәк көктөктүк ыдылдан бара турарынан бастатан туран алампа төрөттәбит толпон журнал редакциятына атыттан истиң ягардабин тиеттебин оннуттан бу куярныңы барар кепсетилер механа бар сурукка түһеннер толпон журналга таксыктактар үйелерге сөңөн жоңго хергеге кенегаски көйүнага тиектактар ден саныыбын оннуттан бии журнал бут бу биеннале этилибит жон өйүн санаатын тылын өһүн сурукка тиллерен үйеттерге белемин билдирер, онуттан материаллары, протоколлары кетехебит, онуттан оңоран тарих бүттен эреннеребит, бастан туран, онуттан бу терехин, бу сүрдәк сонун онны шүгей, онуттан билинги кемге тоғостоқ надалақ тағаны кепсети таққа турар ден көребин, онуттан бу илни кеппит санаат стахатчылар тылларын өстөрүн ихиттим, онуттан бәйме үгетаран дөрүн үгетаран ыраңалдан латчыбын, онуттан көрдөккө аспыт ие сүрбэхес сылларыгар бу сака интеллигенцията сүрдәк үчке улакканнык культура, искусство, наука, эйгеттер көбөдөн билини оңорбут эбиткен белетен этебин, онуттан тоғадеда қаттан бұл сақа үйрақтаяқтары білден тұрар научный кадрдар болуын, үдді көрақтаяқта кей ақсана сүрдәқ ағаяқ кемігер бұл сақа интеллигенцията үксе бәлерін, күш бәлерін кенеген үңі иппит, үйрәппит, олық қалғата үгіс үйрияғы итияқтабит жонлара bu alampa öksüküler kurduk samarodak jonlar bu tuz sanalarından körüylerinden onu ılbıt billeriger kolban ülelespitlerin aybıtların tupbutların tümüger bu saka literaturata, saka iskustvata, saka jurnalistikata, saka naukata, pastak oluktara, oksullubutlara diyen
öydöbүллээхпин онноттон ол дайын олур бу алампа боллун өксөкүлээх боллун оюнускай боллун күмбүгүн биги духовный лидердар быгытынан сыналыныахтаахтар диэн көрөбүн олноттон бу алампага сыһыннаан этер боллакка алампаттон бу искусство саха искусствотын теориятын оңорорго коламута оноттон биринен кини бэте сүрдээх мындыр онноттон билиге көрүүгө жогурдаах киһи быгытынан жулурдаах киһи быгытынан бу искусство көрүңнерин литература көрүңнерин жанрдарын иңен тоған ымпыктан чыпыктан үйрөтен саха фольклоругар саха тылыгар өһүгар имитен комута киллерер онноттон ону кайтах киллериякка сөбүн толкуйдур олихинти чолбон хурунал бастагы нөмердеригер кинети театр диэн тугуй сахалы драма диэн курдук үлелере таксыталылар онноттон кине онно бу кайыскаларга саха драматыгар саха театргар каннык иртебиллер туруруктаактарын туох көрдөбүл бар болуктаагын балаччаттон очтооготтон биһи сахалар туох булаппыти Азияга лохтоох Сибирь муктарын өбүтүгер сынаабытыгар түһэр гына европейскай үөрэҕи иджеритен ырытан киллер биттен сыналыыбын онноттон итикемгеттон өксөкүлөөх өлөксөй күндэ Николай Нестроев бу алампа бэйэти да боллун саха литературатын жанрдарыгар эме арааһы толкуйдаан ыатаран ыараңнытан мөккүһэн дискуссиялайхан далбыттара бар онноттон ол мөккүрдер түмүктеригер сүрдээх сонун саңа жанрдар тахсан испиттеребиттен биһиги учуталбыт баһылай Никита Спартакиянов белейтен этерете ол курдук кине олонкону литература жанрын быгытынан курдук киллерерге бастагы хардыылар оңоллубуттара диир оннонно холобур быгытынан кине оюнускай кыһыл оюнун олонко тоюк диэн ааттаабытын этер онна алтан сарын омоойдаах эллей икки диэн ааттаах пьесатын эмие жанрын онна жанрын этер онно холобур эссе холбокко хөп холобур оюнускай сүсүллаах аныгы булаанын аныгы олонко диэн ааттаабытын оноттон бу кырдакка саха литературага болбакка өссө искусствога дагады олонко диэн билиңин арас жанрдар иккары холбур синтез жанр үөскүүрү олуктарын урбуттара бар оноттон механа бар холобур ажасыну кабатардан ылан туттуакка дибеппин олгунан бараманы кырдьык ыатаран ыараңнатан үөретен көрүөхкайын оноттон ол бир көстүү быытынан холобур диалонко театра Андрей Савич сагалааһын Борисов сагалааһынынан бээтин солун иһин көрдүнэ сылдьар диэн көрөбүн бу хайыскаттан тиренен оноттон механа бар литературага мие ити көстүү билинги литературага мие балачча бар ол курдуготтон тогугунустуллардагы Иван Гоголев аяр ол көстөр Иван Гоголев аяр үлетигер оноттон билинги бар суруячылыктан букарааха кии курсуннаакка көрдүнсөт эбите болу диэн саныыбын оноттон бир ити литература түгәринник болдун оноттон манна тиренен те алтан сарын актыллыбытынан этер боллакка күн бүгүн оттон саха тылыгар термини сайыннары боппуруха турбута ыраатта обществога раастана бар сакатыты диэн бу бэбит тылбытыттан үөскети диэн эбетер европейскай дуунуччалыы дутара бу термин этиллиитин улар пакка туттуокка диэн оноттон бу манна механа бар алтан харын позицията балачча сонун билигин даганы уонна суолталаах тылы өһү ырастык тутан каалларга онноттон ону киллериге мин санаабар бу саха литературата сүрүннэн тирех булуктаах диэн көрөбүн тога диэтаккоттон бастан эксперимент болан имитиллен комутуллан сөбө дусыйхата ду кириэхтээх диэн саныыбын
Onuttan altan sarın odağına memnunluk öйтөбүлләк eta onda kine ol sana terminlerin tuta beytin ıgalarıgar kohonlarıgar prozatıgar tuttan killeren emiten komutan ispite onuttan bu bilingi Suriyatçılardan kördükka Nikolay Alексеевич Лугинов Cыңгыз Ханы ягынан онна те улуу хуннар улар iyi комедиан романнарыгар бу хайыскага былыргы түйүлдөрттен государственностька онна военный эйгеге дипломатияга сыганнак сүрдәк әлбәттылары сахаттан киллер битен болгонтога ылан бу диалог олуу стилигер онна публицистика стилигер туханы кашафетеген санаалаак онны этиләкпин оннотон ити тохтен ити литература түгәр сүрүннән ченник термин өттө карыылына билден тора бу сахалы искусство көрүмнөрө литература көрүмнөрө сайдыларыгар онна аныгы сайты аныгы лохтыллара терминнерин бир төһөрө бырыганнара сахатыякта ден бем токуйдубун оннотон бу искусство атын көрүмнөрүгөр олор оюлур жүннүр искусствога болдун онна аяс классической көрүмнөр болдун опера болдун балет болдун итинде кайттак бихи сахалы серейден карактан сайыннарабыт онна бу андай бу искусствотун сайдытыгар бэбит солбутун испитин киллере биттенге механа бартон олонко дейки көрүөк бүтүн себеп болу олонкоттон муңура биллибет бирин байкал диен бары итагайбит билебит билинебит андай обществен наха даганы балача билинне оноттон механа бар ити кайыскага олонко театрынан эре муңурданмак көссө кеңник ырытыхар ыраңалахар туора дискуссиона площадка дутуохту бара бите боллар диен саныыбын оноттон бирэттүнөн оюлур жүннүр искусство деген мен ана бар өссө сахалы оюлур жүннүр искусство мәссөнүн жүгүнүн тахаракка барета диен көрөбүн окурдугутан бихене сүрдах классической нуча оюлур жүннүр искусстводуттан өскөн таксыбыт онуттан билен турар сүрдах улаккан мастердар Афанасий Осипов Афанасий Мухалов үлелен аспыттара онуттан күндүгүнгө даганы Жолустан Байтуновта Василий Ситчетта курдуклакан жоннор үлели сылжаллар мастердар онуттан ити кайыскага холовур бихигыллар бут буряттар бээлерин этнической уратыларын балача киллердилер бердилер дене теккахып ол ти Дашинамдагавта үлелеригер көстөр онуттан тохтен бихи хаттон эти өйдөбүлгө кайтак кирек бите болду бихи холовур былыргы үрдер скиптер саганагы звериный стильге тиебитту сака орун орнамент кайтак тутабыт онно холовур бу сака юлу жүннүр искусствода деңеттон мен ханабар бу отон эдиттериге колонна холилердер Тимофей Степанов үлетаханның местенолар иденіме вопростар саналар туруктактар ден саныбын оннотон арахаттон кайгене каппадым бу опсай искусство деңеттон музыка тыс уус теңеме тогара симбир көрдүр толкуйдур эйке бары болоттон бе сака музыка төрүк музыкальный инструменттарын сөргүтүү келинги кемге сүрдәгән барда бара турар булып бу такталар кен туттар бидилактар бу Афанасий Чахов болду Катлаевтар болду бу эйгеге жүйдик үлелестилер үлеле онны лиде сылжалар ден сыналыбын оноттон бу искусство опсай бары халыктарга килдериге бу сахалы музыка өттүгәреме билен турар үле хамнас болор ти Аиза Петровна бар Аиза Петровна ти олонко болдун оюттар болдун ти ырыларын сүддәгән эме ырытар ыраңалыр эте оноттон ити опсай түмтәккә кайтак көстү эбите болла ден саныбын оноттон бу холобор бу алампа аны искусство биеннале тигер идейгеме опсай гатарылдан көстүн топуйдунан көрүн онна барытын теңеп такка алокатын картына таксын
sepe bolu diyen sanıybın. Ondan bir üttünen ton sünnünen inlik ondan bu terehen sorgulaktık bardın. Sakalı öysana, saka iskustuata, literatурата, salgı, kaydan istinler, tuz olbutun sakalı, Sibirdi, Aziyalı, kayıs kabıt taksan istinden en bahana. Мақтал Гаврил Гаврилевичка, ага, були искусство бара кайыскатын капта, деблигин итинне каболлы буттартан, кими Айза Петровна Решетникова, Бахалыста, Белем, Айза Петровна. Takınedeni bana literatüranın kurslara tartılıp sigara yaptıklara tartılıp İstanbul'a gelerine gelenler bir iki çağrı uluslararası bir sonuçta bu seçeneği gösterebilirler vaktimler. Айза Петровна Решетникова саңарар дебитин ботун атын ки саңарар. Бахалыста Айза Петровна. Айза Петровна. Колбоно ликкен, колбо. Мен хагарабын да, işe bari. Андрей Савич, бахалыста. Саңара тур. Hagari mere, kolbonu oktariye diye tuğuk. Yere бахалыста. Hepsi hüddâk kiyen, bilden sonra alampa hüddâk kiyen, onun bana körbeti hüddâk kiyen buldu. O günden bana hepsi diye biten haddara çok çıldır bu bollar olduk. Bu ete o problemini jana attılar, evet erki halga diyen. Alampa durur bitki halgata bedin kemiger biharlı batağa. Olken nitten hin balay dölker kemasta bilgin bollan olgatın olukkulur kurduk put olkeni tur bir problemati biharlı huwaktu. Bu halga çakçı turar du huwaktu diyen bak puros kemen haddara tümeligin ebin olunna mutabijan torakini ayımya huyletin indikülelerin koruyor kanada onda bollan hüdda çok kebat ötekini bu oluğu yer kemiger olur but bolan bir ettünen bu Yüges but olaq iki tötünen bölümlüsü geten hana olaq olonna kaydak kirebit diyen hanani bilden sonra kini oltu hana tokudak olaqtaq onna bollağına bir ötünik kol var. Bir ötünen bollağına bu asput olağı yüges but olağı tuğra hotan baran. O yön hanatını bakka hana olaq kumsa tüyaqtaq bit diyen kurduk. Ötü iki sötte kini beyte tutusput kayıs kata diyen ol bollağına bu Asput üges bulbut olakput öğün hanatın tuhanan onunla teregaren bihigi sana ologu tutuakta akput diyen. Kine kayıska var bite hüdda olakan problemete jiginen toğuji takta inniki köğünge içi töröbit tıl sakatılları diyen bolbaka saka öğü hanata diyen. İçi üyerak tuhuna kine hanatı hüdda kiyen onne dirin onne hibilinge diyeri içi kine üyerak tuhuna pite olak bihite içi hüdde bite. Kine tuak keneteri. Bihige sakalat töhede basputin bilinmip bitihin. Öskürü an duydu atına muktarın sırdık yüreklerin bebit öybütünen, bebit tıbbütünen satan etpet bahar bat bullak bütüne. Bir ettünen. İki söttünen bulları bu bihige maygıbıtın siligibütün, bihige ulak bütün, cahak bütün, sirbitin doydu bütün. Atın o muktarga biharan öydeten bir bete bollakıta bihidne kahan dağını atın o muktaru basıyaktıra vaktiyen eter. Ola tekini inniki köyüne bu saka öyün, haka öy diyen bar, saka öydaga diyen bar. Onu bihigi inniki köyüne tahariyakta akbet diyen hananı tutusputa. Olonluk öy hana kandık toğuna ulakka meheydespat tuğra bolbat. İtekini hep bite hibiligin töhe küske kiren turreyi diyen etereyip bollakıtına Jiginen bihi atın o muktar, atın kulturu öğün hanatın sühen ulan onu tuttahatı hüccebet. Otta bu bebit sakalı öğhana, hakalı öğhana diyen bareta. Hayır, haka hanata, ayı hanata diyen bareta. Olan tuğut bilgin olak umluğu bana kaldırı diye. Ben bu yıl hangi yılın profesörler forumlara bolan tutara siyaga. Olan ne için eten turabın? Bu tılı üyesketer diyen. İşte alampah hanata. Tılı üyesketer. Sananı üyesketer diyen. Onu göre ki komünlo iskomünlâh eleki hayınlar yen haka üyeragan diyen. Bir yana bol onluk bol batağa.
Beygi atın omuktar, atın kulturalar, öydürün hanaların, sühen ilan baran onu beyebitiyor tuttahatı hüccebet. O sağa kene bol batak. Onun iki turda kapsetiyi barra boldururduk buldu. Bilgen tura, üçüne hüdde, azda, doktor hüdde, ondan baran, onunla sakalı kanna bari. Saka hana takanna bari, ayı hana takanna bari. İki bapturuz, İskohanların dehtaatı bullacı. Ama yok ayın, bu ayak koduktaata, Prizyon skolların, uçutalların kapsititi bolan astuta. Onna manlık bapturusu buta. Bilgen haka ota, hakalı hangariyan bağır bat diye. Göççoğunu bu manlık olur da haccan bitti, herkes killah bola bitti. On aras hayız kandan onluk manlık hiti hiline diyen ola da haka hay diyete bol batak, haka keskelin kengahene bol batak, ol ütükteyi diyen. Kimere kendikten batıya hıccahan diyen. Ola tabi higi unu oputla toput onu koluna bardak putna. İki tuğla bir higi kapseti ihtiyadı polladı. Maktav. Aha, Andrei Savic iti bihigi bola bu altız tühülgebet bola turar. İtinne iki günlerge bihaka kohon bu türebi duyduğu ulu taptal diyen tühülgega sakalıca bu poeziye engeriger ens etergen sakalı sanata kaydak bolan salallan hergen onu körcötübüt. Sakalı matlıpten tuğuy diyene onu rıta satantıbıt. Sakalı kiyine bu bugün oğulurgu çattar bıtıgar tuğu kepsiriden onu kep ırıta hatatıbıt. Onun iki günler sakal ahınlar tam bağlar. Onu etergit kurduk. Kolabra bu websayından manlık kepsetiler kırcık ağayaktık bolalar. Ol hen hitinne bihigi jommut bili ılbıtça epettir kıkpıt soğuk. İtinne jas üçügedik cinçiyen bu alampayterin öğrettekine bağır koruy köstönse kullar deyse. Jere Ayza Petrovna, пожалуйста. Здраволарон татталар, сайын кәлер болдым. Вот. Мен болдағана тоқтонын кәпсияқпен бағарадым. Вот как жить без таких, как Алампа? Вот рядом живут вот такие малые народы, у которых нет театра. Не было театра до сих пор. И вот когда я выступала на круглых столах ЮНЕСКО о том, что необходим театр для каждого из народов, и вот что я выросла в Сахатеатре, и я знала все спектакли в то время, вот Алампа, когда он жил, когда все были неграмотны. И вот в эту пору для неграмотного народа вроде бы со сцены идет что такой бытовой разговор идет, да, со сцены. А на самом деле это уже литература, это уже драматургия, это уже искусство театра, это уже и режиссеры, и художники. Это целый комплекс искусств, который называется театр. Вот что сделал Алампа. Вот что он подарил народу. И вот и чего не было у наших соседей. Это просто ужасно, когда действительно, вот я об этом писала, что у нас-то был этот период устных книг, а потом уже и наступила всеобщая грамотность и так далее. А теперь и опасность существует действительно о том, вот первая пьеса юкагирского драматурга, там был такой кусочек. Старушка, которая в гостинице там работает, рассказывает нам, зрителям: «Оде, приехал один ученый, наш язык изучает юкагирский, а я уже некоторые не помню слова. С кем разговаривать-то? Внучка Эрхадана, одна из немногих, кто знает язык, отвечает по-русски или по-якутски». И вот тут зал замер. И вот такая же обстановка и в городе. Да? Вот. И вообще вот тут был еще образ, который Андрей Савич, глухонемого старика. Вот он один слышит Лондон, многоголосие юкагиров. Все остальные какие-то современных песни их характеризуют там. Вот, ну, бывает такое вот режиссерские характеристики. Входит человек, и с ним его музыка входит. И вот только этот старик глухонемой слышит вот это только он слышит это вот многоголосие. И это страшно, когда глухонемой
образ глухонемого народа фактически предстал. И когда я работала на радио и телевидении, я тоже удивлялась, а почему нет телевидения, радио на языках народов Якутии? Почему в Министерстве культуры я вдруг обнаружила, что нет отдела культур вот, коренных народов, малых народов? Им разрешают только на уровне клубов вот танцевать, бессловесно танцевать. И вот, конечно же, вот я достучалась всюду, и вот и посылала письма во время съездов там вот КМНС, и все-таки услышали, и действительно, и театр танца вот народов Севера, они тоже подключились, и вот сейчас существует очень успешный театр КМНС. Пойти туда – это вообще наслаждение, это вообще удивительно совершенно. Вот. Это одно. И вот теперь, когда мы думаем о поколении Алампа и вот о том, что они оставили нам в наследство, вот театр. Я вот сама же выросла, и папа мой рассказывал, я слышала, как приезжал из Барагонцев дядя Афоня, и он ему рассказывал, что вот вызывали на репетицию настоящего шамана. И он им показывал песни своих духов. И, значит, и дома-то он не показывал, конечно, дядя Афоня. Ну, в общем, я поняла, что наш театр, Саха-театр, он и оперы Нюргун-Батор, он сохранил вот эти вот основные напевы нашего Ланхо. И то, что нам разрешали на Исехе кормить огонь и петь джебо, это вот великого стоит. Они могли запретить, ну ладно, пусть кормят, пусть поют. И мы сохранили, если бы мы утратили вот эти наши кылгагита, которые звучали на 1/5 России, то ну, пиши пропало, вот как сейчас у бурятов, скажем, как на Алтае тоже. Но алтайцы, они перешли, значит, в буддизм после того, как побывали под Чингисханом. Все там, где был Чингисхан, там везде эпосы поют вот этим хрипом буддистским, вот как ламы поют, читают, хрипят, читая вот эти священные книги буддистские, так и эпос, вот подневольные, под чингисхановские народы поют свой, значит, народный, так сказать, священные сказания, вот этим же священным типом интонирования. Вообще, вот я счастлива, что, написав вот исследование о музыке якутских Аланхо, и где действительно очень логично аи-аймага и аи верхние, они говорят на одном стиле, вот этим нашим чудесными кылыгахами. А богатыри Нижнего мира, конечно же, поют, вот, они имитируют кутуру. А девки абага, женщины абага, они, конечно, догорят с этими всплесками, как будто карикатура на котенка. Вот, в общем, очень логично все распределено в эпосе. И я сейчас, занимаясь эвенкийским эпосом, мы обнаружили случайно, но это вот действительно счастливый случай, обнаружили аудиозапись. Вот есть книга, и к ней есть теперь аудиозапись. То есть вот у них удивительные песни. Вот у каждой запев это угле делагей, там киду-киду-киду-яр. И вот это все, оказывается, в этих словах зашифрованы мелодии родовых песен, которые утрачены. Вот утрачены эти родовые песни. А они поются при сватовстве, чтобы отец мог определить, что этот жених не родственник, он поет другую родовую песню. То есть и вообще вот то, что они теперь смогут, вот венки, и воссоздать эти родовые песни, и уже кормить огонь со своими родовыми песнями, может быть, это что-то значит. Потому что вот такие вот в любой церкви, значит, есть особый тип интонирования. Вот, например, в православной церкви хоровое пение.
они утратили, к сожалению, вот это хоровое пение. Там поет хор оперного театра за занавеской, да, и то, что вот мы тоже, вот, значит, у нас-то дебо, вот солисты наши, вот эти вот не солисты, а вот ведущий обряд, это вот он на этом музыкальном языке общается со своими предками и выходит на них. И только этот стиль может прорвать границу между мирами и там быть понятым, услышанным. И вот поэтому нам надо еще бедных пожалеть. Ладно, не буду об этом долго. А вот в православной церкви, в католической церкви, они поют что? Это международная церковь, и поэтому они поют одно слово на латыни. Там аллилуйя, 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 аллилуйя. Вот. Или Ава Мария, Ава Мария. Больше других слов нет, только вот это и поют. Или вообще на скрипках играют, или вот на органе, или оркестр, бессловесно. И вот музыка в церкви, вот то, что оказывается, то, что мы вот сохранили диебо свое, это мы сохранили свою церковь. Это так. Потому что у нас есть вот этот магический стиль пения, который связывает нас с нашими вот предками, с нашими богами. Ну ладно, теперь я в конце хочу сказать, что, конечно же, я не могла не принять участие в сегодняшнем нашем зуме, потому что такого значения это вот само создание театра, возникновение якутского театра, которому служили и мои мама, и папа, и довезли даже вот до Улуса родного, и там создали театр Татинский, Шурапчинский. Это такое великое свидетельство культуры, что вот мы действительно счастливы тем, что у нас вот появлялись такие мыслители, такие таланты, которые сохранили нам вот такие ценности. Спасибо за внимание. Я, конечно, волновалась очень, боялась долго говорить. Но вот, Аиза Петровна, нахачуга итиннеригер мақтал, жер гонна салгы, аны билген жа оюлур, жүхүннүр ускуства бытыр керебет. Ити билген толору ускустватын хиттебет, аны жа билген оюлур, жүхүннүр керебет. Бахалыста жа бихеха билген манна Гавриил Гаврилович Петров кейді до. Көстүбет. Ага, көстүбет. Конёрок муньякка, кен Василий Сипсет көтсүгө. Елена Ивановна Харайданова көстөр. Бахалыста художник-оформитель Россия художниктарын союз члены. Дере колбаныра. Елена Ивановна. Колбан моккол Елена Ивановна звуккун колба. Де колбанна бахалыста. Өтө күнүнен Анемпадис Иванович Сафронов алампа айымнытын сөбілен ағар, кені сұруер жоғырын өйдір, ылынар кейеға обараға чугас болар. Айар жон кені чарас дұғатын ылынар боллақтарына, айымнылара өлбөт веленектірі. Саға кейте айылғаттан аяр, сұруер, ұруйдыр жоғырдақ. Манна кейі бағатын сайынары қайрынада. Улус урячыларга Балатен Оюнскай өксөкөлөг олексой алампа сүгүрячта болан турамман. Анемпадис Иванович алампа төрөбүт төрөс сиригер жоксогон нехилиегер олар орбунан кен туттан туран улуу кийини үйетитер сылтан кини арас кемге түспүт мөссөнлерин, айымныларын оюлурга санаммытым. Ол курдук Анемпадис Иванович өлүөни гайнине төрөбөт окподай алаагар келен турарын картыынан орон таардым. Алампа эйрэх тыллаах, дерин ис кохоннаах айымнылардан биддестире Норота дыатынан болбут тапталлаах эргенигер Евдокия Константиновна Яковлевага анаабыт үрүң туллук ини мөлбөстүр кохоно болар. Бу кохоно жадаңы Жакып диен бастакы драматын онна төрөбүт дойду диен кохонун колбан. Тыынча тогос сөз
Тоғон 5 сыллаққа образына триптих оңыран тұхаттым. Бұл үлем да 2 метре бие хуан еннәқ жоқсоғын қойетігер ананың ұлытын. Түйен қалар бұт 5 мәсүйенігер метриет сұруй бұтым. 1 метриет ұты көл бастықы нөмірдәқ осколатығар бар. 2 метриет жоқсоғын құлғы бұғар тұралар. 2 метриет. 1 мәсүйені тағы қартына галереетігар қаралар. Алампа емнелері ағылаларын құтығары үйәқтен үйәға сұрулла ұрғыйдана тұруқтыра. Болғамтаға тейін мақталлары. Елена Ивановна. Бүттін дәйені? Бүттім, мақтап. Бұйтте, қаны бар. Забалар сағыр бұғынан алсын. Біле әс доратан еті ихілдівәкка қалырда. Сөп Елена Ивановна мақтал, юлур жүхіннер искусство де бейд көріміттен художник-оформителден кені иделәққіхі, ол идетінен деті көпсәті бейқі боллағына кім Василий Яковлевич Кирелік-та? Кирелік мероприятия жүр. Онтон спейтадақны қолбануқтақпын жемді. Сөп, бұл Василийден бар, бағар кені болар айду демін, әте ұйтабын. Василийден бар. Сөп, кім Николай Никентьевич Бугаев, соқту, барду. Сөп, жереді ғоттыр, кәпсетіге жаны білеген бігі де бұл бары искусство бары көріңіттен саналары хитті бет, кені уапсайынан сүрін сыла туққа ананарын хитті бет, бұл жон нұрот өйін санатын сайынарар толкуйдатар сыллақ ден, онтон жекі хибейтін ийтен тахарғықтақ ден болла, үчөй байтық олық чопчу әтілінне, онна де сана атастағытығар. Бүгін манна кейден кыттан олырор таварыстартан, доғыттортон, кім алампатынан оскола учуталыгар Галина Федоровна имне берек қайын бағалыста. Өте күнінен алампаға сүгіриятчілер, ұлу атын аттатчылар, алампа атынан үтікел бастық нөмірдәғ ортоскола үйренәтчілерін, онна ұчуталларын аттарыттан итейістің әғанды болуқтын. Бұ үс күн ұстата 6 сәтте түйілгенен алампаны бары түттен арыяр кең қабаннақ, ара сөріттәғ, сүрдәғ энтерехіней тәрәхін бола тұрара бігінеме үйердер онна долгутар. Онтан бігі оскола егер бұ оғланы күтті үлелі хүддер жоннар алампа атын үйететіге, кене олығын елгеттен, аяр үлеттен, кентәрі чакка қайдақ терден қайдақ үлелі сылдар бұттығынан қылғастық әтияқпен бағарабын. Ол көрдік бейеқа 2 бір сылттан олық күнін анан тұран алампа төрәбі күнігер оскола күнеден қаяндағаны ұйтабыд. Бұл ихинен бейеқа алампа төлбәтәден бұрайек үлелер, бұл бұрайек үлелер егер бейеге олық бастатан тұран кен тұттан аттықтақпыт, онна аттығыт тағаны өрсылларға бейеқа сақатылын, онна литературатын ұчуталынан үлеләбет Колесова Мария Николаевнаны. Мария Николаевна алампа аттан тұран сүрдә қалбақ үләні ұйтан үлелән кәлі. Ол көрдік бұлыңы тие экспедицияны кытта тәрейбіте бігіне батығынлара сылдан бұл алампа атын аттырға, оғларға тердерге, сүрдә қалбақ үләні ұйтарға үйеретті ден олық кен тұтта аттықпын бағарабын.
Онна оттон осколага агыс үстек үйренер. Оны бастығы класстан сағалан, бос коланы битерәтчі жар выпускникка тие 11 класска тие оғылар бұд алампа олығын илгетін кірі класстан сағалан, айымнеларын әттері қанырғар еңерен, үйретен ұлаталылар онына салғы ұстудионды бардақтарына ол үйреппет ылыммыт билилерин жоғырдарын әме илде сылжаллар ден олық белетен туран әтекпетін нада. Алампа айымныларын сұрақтыр устук ырахан оғығы ырахан ден әтелер олғынан баран нардан талан ыллаққа састырынан араран кинене ме оғыға тердиққа сөп. Ола бір кара кластан кинеқа сөптеғ, әме оғыларға сөптеғ, қоқондырдық, жабырқақтақ, ол онтан сағалан үйретеммет, олақан класска тағыстақтарында же бұл жақчы дағаны алампа ғырахан олығы аспыты бұл айымнеларғар көстір, оны бұл айымнеларын нөңе бұл бігіне олыққа үйретер әбіттен өйдебілге келелілер. Бары түттен ровно бу үскін ұстата кепсети бие оскола бұдығар кара-каралан үйтіллар әбіттен әтеқпен бағарабын, аға мехиллер да қайдары ойдураны болын келдеген. Ehiller. Бара түттен ылан беги ытабыттен белетекпен бағарабын, қола бір ете искусство әтті болуын, культура әтті болуын, литература әтті болуын, жа ағыттан сағаламыт литературында викторинаға ағаға сұрақтар, қақы таңыруыта, драманы тұруру, ете монолог, әме барата кейрер, қақы таңыруыта дейтім, де оны ұрухуй, оны тағанан алампа оға сахан ойнулара ден бұл өбігі ойнутугар әме дердер үйретер туақтар әхендер әме болалар. Сөп, етіне бігеге үксін оттан неделі ұстата, 10 күн ұстата ұтабыт, онына түміктүр, қаяндағаны жұры кейе ұтабыт. 2-тенде бір сылттан алампа стипендията ден кені төрөбүт төлбөтө жоқсоғын олықтабыт стипендията бұл алампаны диреңетен үйретер үйренәтчіге сылына айы тұттарылар. Онан болағына бұл оғы қолауыр биддері жарықтан бұл болбаққа кені қарақастан сағалан үйреппет, чинчибет, төрөбүт тылға, сақа тылға, литератураға, стихилях, олимпиадаларға кыттыбыт, бұл теске тексер. Сөп, онан үлі тектәқтік барарден бәлетекпен бағарабын. Оннаттан кенеге eynettünen Allah'pıtına bihi ınpıkalar bu kenegelerin bu oğlar bu çinçer ülelerin uçutallar klas çastarın senariylerin urokların barın tümenmet üs broşuranı betetten tahar bıpıt hep onna bu kolabur Maria Nikolaevna kıtta Maria Nikolaevna belir kemiger tahar bıt kenegeler bep bolallar oğlar anabol kohanu sılayı suriyallar ол қоғандарын әмет үмәмет, бұл манық сүрдәқ қырақида болар, брошуралары бәчәттен тахарамбыт, қолы бір бәйбіт, үләбіт түмігін көрдірерге дағаны, түмәрге дағаны сүрдәқ тухалақ ден әтеқпін бағарабын. Оннаттан эти видео ен өттігер тейдәқ бітіне драмалары кәндікі кәмге хен ратта әрді дағаны қолы бір бұл видео тоқ ұлғаны күйделігіне Irak sirge satar egen uluslar kıttalargar dembit videonun ustan kıttığına meteriyemmit etiler eme munullan biheqa bağlılar. Multiköttüger eme multiplikasiya keniger eme bu alampa ayımnyalarından multikongorutuger eme hitinne üleni ıppıppıt. Oskola heger sağalan teriyem barammıt uluska taqsı bıppıt, ondan ulustan regionga onna tüette Respublika tahımgar научно-практическая конференцияны ыттыбыт. Быйыл күхін бый өбілуйді ақсылбытынан бәйіс төгілін әме республика тахымғар научно-практическая конференцияны ыттары олар бұд. Сөп, оннаттан бәрі түттен дәгеттер бігі кенені алампаны олық сақа алмағын күрді көрібіт. Сақа алмаға қас кырғылағайды ол күрді бәрі түттен кені көрімнен, жірімнен тақсар сақа Norotun sağma sırdıkka sirdäbit, barı tütten barıdıgar bastın, bastakı, degitter talanaq, çulu ulu kehibit, atın bu kenteri ıtçapıt, oğularbut kayanda biliqtəxtər, onna öğretiqtəxtər, kininen kiyen tuttuqtaqtər, üyetitiğe kıttıqtaqtər, den sallaq soruqtaq, ottan oskolabut ülelen olurur, diyekpin bağırabın.
Галина Федоровнаға мақтал. Оттон ити кинигелерин көрдүбүт, биссе буажас агая конуктаата кыраха ден литературный кургуок, үлеләбите, отуп пьесыл устата үлеләбит, үлетин түмен, сүрдә қалың киниге тағыста, ол онна жеттон боголор литературный кургуокка кинилер бу аяллар, кохон аяллар, онно бу тылмас көлелилер, үлеләбиттер, онно жоннору кыттықты бу арас интервью кепсетилер, егеннер, жоннорун туһунан сочинениялар, өйтөн суруюлар, егеннер же барыта килбиттер. Иненен хүрдәк үчөй интерени киниге тахсыбыт, же ити халгы үгәс быгытынан тотугуллан бу литературный кургуактар бихияхолог үлелерин быспакка осколалар айы, оскола айы үлелилерин ситихияқтақпет. Онтон қолыбыра боллағына Андрей Хабыс әтті деп, манныктен. Бұ тоқ бігіге толкуй, өй сана үлеті. Бұ барыта искусства өй сана үлеті ден. Оманнан бігіге кихинли кихи гынабыд. Оны жәте биге тугу гынныбыт, кахы гынныбыт, төһөнү гынныбыт диенттен аны онтугойбыт били тахарытын көстүүтүн канан көрөбүтүй, кайда көрөбүтүй. Эңин диен жети ол төттөрү били түмүгүн көрүүнү ылыыны кайда ини көрөкпүтүн сөбүдеңе жетиннети эми жөй байы этилер этиленнелер ол онна те өссөйлелер бит бияка инни битигер турар дия канада. Сеп, Галина Федоровнаға мақтал, ити литературный кургуактар, ити алампа түбілгетіне быстыбаққа бірен нада. Андрей Хабас бағалыста торы дейті? Тұрнаға вопрос ақпын әші оскола үлетігер кем алампа наға ұратетік туаққа чабарға қасыған нағареті. Ол чабарға қайғы осколаға қайдақ сыған нағаре, оғылары итіге, үлетіге. Туға өйтетінде үле барады. Чабырқақ опсайынан білінгі... Бұ хақа түрі түйіғана атаманна таққар ден кенетен тұрар. Эти чабырқақ. Манна білген Галина Федоровна әппеттеға ол кенеттен народ айымнытын жететтен Майя Горовна, Майя Гаврилевна барду, хуақ боллана бұқы бағалыста Марьяна Вячеславовна Галина Федоровна кенеттен әппеттер. Бағалыста Галина Федоровна. Алампа чабырқақ әме бәйті сүрен тұрардағы бігеме қолы бір ете осколабы күнер ұйтар бұтығар оғылар бұтыр әме ол кені чабырқақтарын үйретемет ақтарабы сәп. Чабырқақ опсайынан білінгі балығанняға білінгі тұрыққа ғыраққан күджік. Сеті сайды батақ көрің бұғытынан көстірді. Оннаттан чөпчі бұл алампа чабырқағы суруютугар чинчен ана менен пока ылселик бит атак буны ого агытыгар ого сынага таккан толорутугар үле барар. Сеп, бахалыста Марьяна Вячеславовна чабыркак түһүлгетин туһунан. Наха чугай вопрос мактал түрүт актуальный ити кайыска болан турар ол курдук ити туһунан манна бихи коллегалар бүтүн кеттеме кепсеттен сүбелехен чабыркак ырытытын ыстатыятын аган кайда кабити кини экки гынан колубра арарбыт батта түрүт тыл жөретін кытта оны оюлахын денде оны балланы оголорго опсайнан маннык чабыркак тугун ыдыакпытын наада биттиитибит онна быйыл болар ыгыакпытыгар оголорго анан чабыркак түһүлгете ден терияре лорабыт тоодетака бу жанр сайдан наада онна кини сайдар огону опсайнан сайыннара нахал бак күстэ ол курдуктул өттө да сайдар памятта сайдар оны таханан тон айымны нөңө ого утуга кругозора мекеңит баа болладынан бие кастагана хадачаны эне бахаран турамыт бу жанры үйетитиге таргатыга нөлөлөргө ден буланынан бурабыт. Onu tahanan Andrei Savic'ka söttön össe hiterен etiyakka bu musustar 9 günügar bihiyaka boları turar össe bir tühülge bu bastan biennale ihiger killer bitbit bihe çavarkak dini. Oğdunan baran kini iskustva körümün bıhıtınan arahata tuspa taksın sebep bıhılak demit oluk tuspa ılanmıt
Мус устар 9 күнүгер бу түһүлге териллер. Терилләре турар. Onun ehegini mietton bu manna bugün barjonnoru bu kabargıtı musustur 9 günü reme bu kuyar setiminin bolwaga olonna kıttar gıtıgar ngırabıt ıngırgılar bargahtara oskolalar onna kıttar gıtıgar ngırabıt. Sep hitigiddik otton onno çabarqaqpıt oloq keminen ulariyan qalbıtten iti ırıta olorobut bastakı iti eppitin kurduk Mariana Vячеславовна eppitin kurduk kine oloq oyulur cühünnür tılı sayınlararga kötürü hüreri ayılganı oyullahın bıhıtnan barbıt ebit onta hebeske kemne kritika kiran kalbıt. Kritika bolan kalbıt hadi onton ol kenditten de bilgin iti ton barı barıtın otan icehebit ol ayılgabdın oyullahın da var ol kritika bit da var barıtın ılan yebit jonu kaydara dargar itinne ülehamna sottan barın nada etine ton naukaga metaqsıbıt jonnordaqput di etim Valentina Grigorievna etine just çopçu biler ottan naukaga kömüskebit jonnor ballar. Onun etileri kıtta töylele olorobut bege halkı etine alampa süyüs otup piyasılından tugurattan emiyet okuyduğuput. Jere doktor halkı manna kim eter Min etemin doğum. Bahalısta Vera Alexandrovna Ütü gününen gündü büyüngü alampa tula kapseti kıttılaqtara. Temin benim hanabım mandık dene tekkan bağırabım. Alampa atın kihiyotton kuttana tollon turan attır. Toğa detakka kini bile sakalı oluq öydak kihete. Bağır bihigi hebeske kem tuğgar. Üeskebit, ürenbit jam bolamıt. Naha otçotağı politikanan baramıt kinitten tebbipi polu. Olin ite etergeli süyüs sıvanarat tüger kini aybuta turan kalbu kini epbite turan kalbu pollağına olin bolu di hangi binse. Olerari bihigi çolan tahta kuduğunuktara hem bir dayulaq bıtın bu kolustağa tühererke küsköleliler diyekbidin nada ol kurduk iti Elena Ivановна Karaydanova bu 95 yıldan sağalan iti 5 aŋardas kini meteretin rundata onun iti 3 ayımnetin kolban 2 ayımnetin kolban iti tuğda kultura kiniger joksoğonga oŋorda di onu kıtta bilgi Nikolay Gonyorov, Ilian Pavlov iti alampatın sügar oskola iniger alampanın orbuttara Gavril Petrov sakasarınların kartına tıgar alampamya bar kini onu inne turar ulu jammutun barıtın kartıskattan aŋardas kartıskattan körön turan urhuydata Onna cebliğin eti Gavril Androsov eppitin kurduk otur silis haka hurriyatçılargar küske ülelenler ol kurduk Nikolay Denisovich Neustroyev, Anna Denisovna Neustroyeva, sorunum Allah'ın pametniklerin tutta oŋurdu. Onton iti politika habıdıldıra ol bar sol toğa detakına sorunum Allah'ın Betin kemiger naha biller dramaturg bıhıtınan takkan ihan kini iti politikaga naha kid beppinden olok tuspa solut alan kini oloğun kulturaga iskustuvaga muzey terilditiger ana buta diye hanıbın onnukta bar eteller togo jetakkan naha politika kiye korostoğuna otta tergedili naha ki tugate yite köyen kibet betin sanatın köyen suruybat uruydabat bolar bulagaji onun ti sargılanın oyeva ite epidemiya bar sakaga sakatılbıt köyen sanarılbat köyen kayabattin ottan bar ol eme tibi uruku ürak bitnen biligin kem haydıtından ana olar budugar tiyde. O min bollagana saka saydam sangata diyen bu sitimnöngö bölöktök Onna bir 6 çekihi var. Valery Lukavsev emiye var.
Onu ti саңа талылыбыт Корат Мерегер Евгений Григорьевка. Бу чордан алтыс төрүт сокон чордан алтыс статиятын онна чолдар тустанан сокону тутухаммыт сакалы каз бидди терилте аттырыгар каз бидди докмонга нучалыты эре болбакка сакалытын эме суруякка женити. Бу сурук белемнәти бит, onu бүгүннәргә барыктак. Onu tek kıratık aha tühenettik binanlık. Onun ottun alampabıt ata atını tukarı ottun bilgi bilingi kemge iskustva, kultura, literatura tonatıgar üretik canlar hem bir bebit kalapıtın killeren yine atın üretitiyek tustakpıt. Bahıbalar. Aha, bir Alexandrovna Maktal. Oton de bilgin kolubra manlık cenneti var bit. Jabarata ayılan kalla bir halkı tuğuda ayarbıt soğurduk bolla deyip jonlar eme bağları bit. Onu kabollanı mandık cennet bettiyle. Cebiliğin onu hullubutu, onu hullubutu ırıtan tühü taksıbıtın kolubra etti elini vanımına 5 oyuta, alampağananna 5 ülete. Kini cühüne, kini ubıhıta, kini tahata, kini tuğ koңorda, kayda koңorda, halgı üleletçi onu da yöreten ırıtan kolubra, halgı beyten emiye saydar solun, onun bulun söpten itinlik etelleri bit. Onu olihin kolubra bu manlık kepsetiler kaydaqtağını barıqtaqtar, kas kayısqa oluq etergelli, bu kim ettebatta, Ayza Petrovna, bihi bu iskustva deyince o körünlerinden araran körbüpüt bir tiyatr eger barata kiran kalır. Bu tiyatrından barata belirlendi. O tiyatrca itini baratın, oyutun, uotun, köyhün, ırıtının, kütün, onyurun, tuğun bütün yütün o tiyatrından beri bitten, beri kasöptence. Onluk tuğunan bir öttünden iti saha tuğun ettedi, körütün, tokuya kiyengin, körüte kiyengin, diringin, ette onton bolan jetti kolbra ol biddi kas ite kayıskalar bıtından behige össü tuğuk solu icce barabıtı iddiye takbetine ol ırıtanmıt behige ol sol budun teriner biter anı oluk kas biddi kayıska ihiger kiyek bitinnadi kurduk ki. Onun deti öttüger behige bu oyulur cühünür öttür uskustuba öttür jomut kiybetiler etiyektar jomnur bud kepsiyektar gün bugün elbege ayat otahıcır jomut ol атын терәһенә җаллар. Ondan össe kim bu alampa atnan bastık oskolattan Ivan Evseyevich en eterdäkin du. Tökünne. Min bet kılgastık ağayak etine uru. Bigas kulavut Tükül Baskı Üniversitesi Orta Skolata Kastağılın Moskva Korakka var. Или училта юный миротворцы ден аттах түмсү бар, камсаһын. Итне Валерий Владимирович Гергел ден кеһи салайыр. Бу на интригене кайыска. Биги бебит бу осколабыт ЮНЕСКО сколата ден. Иннигенан ите кинер өйдөн саналарын онда усына кинер кайыскаларын биги сеңерен те Üleres pipet kastahıl bolla aras konkurslarga kıttavut onu bıyıl aray bile saha kötürer neler kampanya tıgar interview beren baramın ol sılkatın Facebook'a tahar bupun Valeri Vladimirovich körün baran ette bu kandı muzeyga turağını kandı interview bere turağını eken. Onu ki oskolavu tıgar alampa xola varken olunna Туранмен интервью бердимден. Она это алампара хата миротворец пулу. Этни уверен көрүн онна беха Москва нагар Солнечногорск Коракка патриот ден паркага миротворцы мира ден выставка бола турар. Ол онна материалы беремнен ден кордах берди. Оны мен бехес колобот ветеран учталыгар Ксения Анисимовна Катылыковага риддим. Kini bilere köröy bular egen. Onu Ksenija ismamdan naha çöydük meha yan kerden berdi. Sübe berdi. Bu aptadırağı kın söp, bu kiniga bar bulun söp gen. Ette onna bir etin ette. Alampa миротворец killere kırcık bulun söp. Doğru kini sakaylar gражданской сериге
серигемигер ити постанистары кытары кепсети ытарга кытты бутеби кастадаганы ден ол оны көрдейті. Оны мен bu Семенова Валентина Григорьевна диссертационный үлетін бұлан ақтым. Ол ақпып бар личность и творчество Анипагиста Ивановича Сафронова-Лампы в контексте зарождения и становления русской литературы ден авторефератым бұламын ақпып бар. Ол онна начали гурлах теребит тухтен. В трагические годы гражданской войны Анипагис Иванович Сафронов выступал как миротворец. Он кине был кем книга тигар, он каява дебит, олор будевит. Антонов Егор Петрович книга тигар, сахомуктен или чинчибит книга ляхтит, того он икхлах тахаретеду, четогон сулардах. Ол книга тигар олор будевит, он bu книганы булан ақтым. Aqpar manna bu 6-16 страницаға кене Антонов сүріп бұдевет. Бұл тоқтен. Сапронап онына диаканап қадатай суаларынан сұруптарынан тыңча тоғы сүйбекке ғыллаққа сақалары, постанистары амнистиялабыттар евіткен. Сақасы сыры тәрілдерігер. Ден онына өпсанан алампа гражданской серикемегер қастағыны такине сакам муктелите тигер агитационный секцияга үлелебит. Онна кастагыны митингнары терибет, арас улустарга хилжан кепсетилери путебет саатын саата кытын бараган эле холокко төннүн ден ыңырылары тахарты дебет. Онна кинине осырын бу эдер саха правительството народ сеңерер кихите кинине народ таптыр, кини тонун хөн истен сөпкен кинине уйдаребит. Сөп, иннегананча бу материаллыгы олығыран бейге материал информация білімнәмет, сұру қоңырымыт Москваға тұбыт, онна бұл күнлерге стенді бәчәттен тахарықтақтар, ол стенданы тахардақтарына маған аппет патриот паркатыгар Солнечногорск коракка выставкаға тұрырықтақтар. Сөп, бұл күнлерге бейге олар бұд үйернәтчілер бет Москваға тиел жаллар, паркаға тиеннер эдер миротворецтерден көрекке кыттықтақтар, ол кыттахыл жанлар Россия арас регионларын үйернәтчілергер оғылырғар бейге алампауыт туғынан кәпсияқтақтар. Онна кені тоғы миротворец боларын ол оны чорбатан етектақтар. Меғатеннік бұлғымтағы дейін. Иван Алексеевичка мақтал eğitimlerigер hajara doğottor tümüktähиңе barabıt kimiyaka tümük tıl kim össö tümük tıl etyen bagarar bari Andrei Savas ayaka tümüktür tıl bardu Valentina Grigorievna men bollana yakın toğulladı tuğ ata alampa diyen bu Nahal bakti hüllüle takanna takin obarhın orada rasetuna baratına kördübet onun bir yakat vakta halbata diyen eti soğa toydu takka hakalar bir kuru ki niki kuyga tutabita bir üst kutta hakalar bittiyen. Anıtıran bu kutlar bütün kantan rekeler halbattara has bildiği ki beytan var. Anna bize buar kut, halgın kut deher biçer otan alampata va kaydaktağın haka keyte buar kutun halgın kutun olsun tabıldıvat ya hani. Valla tabullağına tuğu kas bildi haka keyte alampanı bir yaktak. Tuğun bütün kinni gitar kapsitiyen nada buluyor ki. Kur'an'a kadar tuğun kapsitiyen gay. Onun bu olak alampa diyen haka keyten bir olak tuğu oluğun argıhı olur. Ol kas bildi hakati yaktak. Onun vallahi alampa tuğunan ki haka varın tu kar alampa tuğunan kapsitiye bari diyen. Onun bitak havla baratan holuna diyen hana huak oluktak. Hem bir öksüküle olaksa kurduk, hem bir bulatör uyuska kurduk. Kas bildi haka izduhat yer bar buluktak. İnyeregin nakpıta tokuppıtan olsar bollak bitti. Onluk Andreevska Valentina Grigorievna. Ayyaha tümük
Ата бүгін наха интерехне кепсети боллан, таминеме бу бәймеме билетенним дияққа, таханын сыналарыме курук бар бә боллақтара де, онати Галина Федоровна әппетен минеметтен оғылар, хаты бұл сколаттың кытараты мені рудеме бәсті хатым дияққа басты күнемедді сколаны кытары, онаты хүрді шейді гүләлі хиджаларттан, онаты бұтатты жоны хергеттетін алампатын, өрітуті хиджаларттан мен істемінеттен өрер бөға боллағым де. Онаты миротворис теңіттен арай білмей тайпыттары болар, ол кенегені көрің, бұл кенегені көрің деме біте болу, онаты білі кім кені бар де, бағалай палавысты кейіп беріп, ақтыта бар деп, торжане пекуляю Якутиден, оны чөй бай тегеті алампалақ таттаға таққа жыларын тұғынан бар я, онына кенече баты хүрүйер, бұл Білі тоқтар үріңнер, повстанистер боллақтар әде. Оны көрін бараннар, бе алампаны көрін. Чебатты көріктілер бұл тоқтар. Съезд полномочныйдарын, онна тут многие узнали Сафронова и бросились с радостными возгласами обниматься. Дебі бағарөлерін дәке яқпеден дебі турбуттары болу қылары турбутчандарын. Бұл алампаны көрін бараннар. Тоқтала бар үйері көтебеға бол бұттар ден. Онна тинақтығылы хақтығым я хақпыты, мұны көрдіқпінеме. Значит, бу алампа атынытта хевескей была сыпы гражданской сирихагана улаханнык тухаммыта ден суруй бедетилер, оны тимеңяға мета қахджы бедевит, оны тұбы манажы кускай коратты көріктәхінегер әме кенем, тәте туаққа яқна ребду теңе поличас каты начальник холбиятчыдан әме өлелі бедевит, негінің кенебеттен айымилар гардағаны бар, тәкені улаққан тоқтутын хөбіләбәк хевеға болла ден, өті жеңнәқ миротвори сапта кені болар, оны тәде чабырғақ теңеме әттәқ бетін өтті кенеяқам Чабыркак форматтан сурулу бут. Олық сүйрігін дұрғауына ден әмен хан тирехне пайымалақ. Мана әме дағаны пайыма бұллади. Ол гынан барын чабыркак форматтан сурулу бут. Инегіна бұл манықтары тұбы кросс жанр ден аттылар. Кросс жанр ден қадыры жанр кырдында. Инегінен кені бәйтеттен жаққа экспериментатор. Инегінен етені күрі бұп болуын сөйбі. Оны чабыркак форматтан сурулу деме қоғанырдық. Оны тем тоғшенетті бір менілер бейінен дебі күрді қоғанын. Мен қойды өйрек кенегететтен әрі бұл бутум төт тома таққыбытын кендиттен оны тонны ханнадаган мен бечеттепекке халбытым нигинен кине хабетигериме суруй буча бургахтардаг кине кахандаган мен халлан харбан суруй бат каяндаганын кине били практиканын бигер кетербеге буллага ди онун оттон бу таталарга мактал Изабелла Александровнага чола каста күнне готтан алампа тухунан нахан тирихне серге кепсети барда оны то быйылгы жылга ме арас буланнаргы доттан алампа төнөйтитиге өстөдөгөлөттө кыттахан өлеле кайын мен табаханабын тердебин мактал. Мактал Валентина Григорьевна. Жире өссө кимеха тох түмүккө этердәги доктор. Мега гравар Изабелла Александровна. Нураулар вас. Нураулар вас Аллах кепсети гыттылактара. Гөрү бурдулинне культура халатын халайот. Тон бүгүннерге кыржык алампа туунан кені біле кейі бұйтынан ағыз кырылақ болырынан ара сөттінен көрі бианалейін хаңа ұрады жарайын болла кіржік Изабелла Александровна мақтана бұд бейге ориячылы бұд жолу жоммот сақа сарынара кіржік манны форматтан барықтақтары бит кеніне барат түнен арьеріннеттен олар әрі хембей олақан жонлар боланлар үссі қайысқалары әбен кейі кәпсетен әбебіттен тоқыйды бұд қолығыр Бу иккен арчастан бүгін кине туғына кәпсәттебейд, онына бір үші қолын әтті, деді Дмитрий Васильевич Шадрин, сақа фильм директоры. Роман Дарпек, режиссердақ, онына те сақа фильмдер болан, алампа туғынан кине ұстарылар сценарий оңырағылығы жарайды, оны же қолын бұйытна. Лестәрігіні өт, табылынағына бейі алампа өт, экранға тақсан биографическа дейтілер. Онына те атын әме барылан тоқыйдағыттар өт, оны тоны кәтәбет, онына романна гыттаме кәпсәтән бу манна болбут кәпсәтиләре жан санатын мәна бар моннан барамат ол Роман Иванович кытамыт Дмитрий Даха кытамыт хаяктакпыт яныбыз билекинелерге учеттанар гына то едер вопрос оңтулар тибер управлениеда онна олар бут поллагана кинене көрүләрен вопрога аны олар поучительный частах ке историятыгар биографиятыр логоран алампавытын әлбиттенники көлөне ойлоң олла булады хиндики көлөне шүйтүк айтан калар гына форматта әлбәх огону чыгы тактар проект болар болду деп багана. Тестөгүл мактал. Жетип доктор биге оттон республика бит 100 сылын көрсө сахамук сайдытыгар семей
кепсетибит семей кылаты келлерие дибит жон өйгөр санатыр толкуйдурга үлелирге саңа сагактар арыйы ден эренебит. Онна бу чолбон сурунал таксыбыта 15 сылыгар бастыкын өмірге тақсыбыт статьяға эппеттен үс күнне кепсетибит тихиллен каяндағыны чолбон сурналга тахарыппыт түмүкке алампа тылынан саңарбыт саңағыт сақа санатыгар сайытчы кирдин кепсәбит кепсәңит кенчери кеккеға кескил болун ден баға сананан бүгүнгү түһүлгени үс күннәк бианналины түмүктүүбүт. Мақтал бары кыттыбыттарда доробай болун, жоллақ болун. Мақтал. Мақтал.